Оокат элине кызмат кылган эмгек кылып экеттеримдин шарын алып, өзүм жалгыз ушул жерге келдим сиздер менен учашканы. Кызматты кылганда бүгүн балким биз тентибейт болушубуз керек. Мейли, бул тагдыр. Эл журт үчүн кызмат кылууга бардыңыздар, чакырык жасайт. Оокат фондунда бизде жаңы 100 бар. Ынтымак өлкөлүнө 500 000 сомду өзүбүз үчүн, акырет үчүн, келечек үчүн берген ыксаныбыз бул жалган жашоодо эл журтка, атамекенге, келечек муунга пайдасы тиет. Ошол заман талабына жараша ошол жерге көпүрө куруп берет. Илгиз Нарматов будан 1 ай мурун отставкага кеткенде, ярым айга өтүп кетти. Мен иштен айдалып кетемби, эмне болот билбейм, мен бул жагы Аллахтан. Илгизди кайрадан төрага ишкала Тарбет алсын деп барсам, үйдөн кучканда үй бүлө болду. 8 миллионду чогулткан, 1 миллион 500'ді жөн эле чогулттурга жетип келди да. Бардыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Сиздерге ишенип баштаганбыз. Ассаламу алейкум. Ноокаттык жерлештерим дагы бир жолу. Бияқта турган кыргыз элим, амансыздарбы? Ноокаттык жерлештерим, бүгүнкү ноокат курултайынын болгонуна 2 жыл болгонуна байланыштуу 2 жылдык курултай деп жакшы тосуп отурабыз. Бул жерде негизинен 2 жылдан бери төрагабыз Илгиз Нарматов, кәсибimiz aynı seydi. İlgiz Narmatov budan 1 ay murun отставкага кеткенде 1 ay төрагасыз кичине ноокат фондунда элдер кичине суздашып кетти, чынын айтканда. Мына азыр кайрадан курултай өткөзүп, төраганы элдер өзүбүз кайрадан дагы шайлады. Негизинен биздин ушунча кызматыбызды кылып, элдин башын уюштуруп, Ноокат районун биргеликте алып барып, кызматы өтө чоң. Нарматов Илгиз, аксакалдарыбыз бар, Шамай агабыз бар, Күлмөк эжекебиз бар. Бул аксакалдарыбыз дагы өтө санды чоң. Анан дагы бир нерсени айтып кетмекчи, бул азыркы официальный төрага шайлаш үчүн Нарматов Илгизди кайрадан төрага кылып шайлаганыбызга баарыңыздар ой көрдүңүздөрчү. Официальный 100% официальный Нарматов Илгиз кайрадан төрага болуп шайланды. Şunu sizlerden tutmuşuz, başka eç kim bir karşısılığı yok. Ноокат rayonuna Илгиз Нарматов özü diyakası gözü. Kayradan Allah razılığı için dağı keyinki 1 yıllık kurultayga teyin kayradan işini ulanışka kutuktayın olsun. Ишенбайга ошол жерде туруп эле аксакалсыз дубаңызды берип койсоңуз жакшы болот. Мына Илгиз досубуз өзү дагы бир 2 ооз сөз сүйлөп койсун. Алла разы болсун кызматынан. Ассаламу алейкум, биринчи өзү терең ыраазычылык билдирсем баарыңызга ишеним көрсөтүп, кайрадан ушул фондуна бир голостон голос берип, перезбирать Beratmışlar adımlar, şimdi tutuklanıcılığı tereyin aşılır. 2 yıldır birlikte öpülen yaşlı iyiliklerin üstünden çıktık. Aldan aldan uçlarla ıntıma bilimlik oturan olsa söz tutuyor. Kadar yaşlı iyiliklerin rezultatlarını gösteriyoruz. Cankı, Minatlı, İlyatlı, Erbil Ноокат deyilin, sizlerin uşan işlediğinden Nookatlı milanları kadarızı iyi olup olacak keseriz. Gelecek üçün ahiret üçün yansıtıldığı gibi kılsam ölü üçün sanmışlar. Akıtlı ile malman boyunca ölüşünde 100 mamurda bu sınırda 300 bin karacak Hamke'nin ölüşüne salın kadarı endişesi bezi olacaksın. Bilim tamamına, alanın borularına 500 milyon dolarlık bu yıl 24. sentiyar başlışı olup o şoğulcanda ilim bilimiyle, bizden ilim bilimiyle yaşlanmışsındır 300 bin karacak ölüyor. Bu başlangıçta Hamke'nin ölüşüne salınmaz. Bunda işlerin Allah'ın kılağız buysa, ынтымак биримдик отырган болсок, андай проекттерди ноокаттын өзү салат бuysa. Терең ыраазычылык бар болуңуздар, аман болуңуздар. Моменттен пайдаланылып, мачыкчылар. Ноокат фондунда бизде жаңы 100 бар.
ынтымақ өкіліне ел өкілі бар. Мамат Әлбайге аты сапарыңыз біріншіден қабыл болсын. Сізді таныстырып қойылып тұрсаңыз орныңыздан Мамат Әлбайға қуанышты таныстырыңыздар. Құттықтаймыз. Бүгіннен бастап ынтымақ өкілінің ел өкілісіз. Алла разы болсын барлығыңыз. Терең разышылық дамыңыздар. Ассалаумағалейкум. Çok rahmat. Varınızlar Allah razı olsun.